Ya, tuh kan gak lama ya kita kembali lagi di acara Anemit. Nah, adik-adik di rumah masih penasaran ya, apalagi sih yang akan ditampilkan oleh teman-teman dari TK Bunda Kandung ya. Nah, berikut ini mereka akan menampilkan pembacaan salawat badar. Mau ikutan? Ayo, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rasanya lega ya Ibu ya. Kita sudah siap bersalawat ya. Tadi ada salawat badar. Yang di rumah yang ikutan tadi gimana sayang? Ya, memang kita harus selalu sering-sering setiap hari itu bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.